Magigayo kungusana kogendera kwa nekikwa igoro yobotineri bwa bodaboda CA county ya Nyamira nigo haritukoria rero omotineri bwe kiombe gya bodaboda Association of Kenya Kevin Mubadi anyakabaga gwesokia na gukwanira eng'aneyo gakwana senjera yesimi niganyarakabaga gukwanira amangi hanene mono ayogante kwa nekikwa CA county ya Nyamira no inse yobotineri bwa bodaboda gose amo no botineri bwa bodaboda munago tumanyi mulike itokorwa chinse mecho Bolcap Okara. Obotineri bwe sekta ya bodaboda na nene kurwa soro ngorwe county ya Nyamira niko bwagendera kwa wabo gotwara esikikano ase chirombe ibere chagendera kwa bachikongusa na washulenga nabo abachairman be county ya Nyamira. Wikabono Bernard Orindo oyo bwete chikura chiri chieta nigo agotebanero mo chairman mega yake gambiro gutugutira kina kyabege twabisi kurinde niganyarete ko bagotenigwa amo nekiombe kya bana bodaboda Kenya ngima gya BAK ase nonyina bokia machora Dominic Babu oyuru munyakero kurwa ase orugongo rwa Masaba North koba omunyakero kontinere meje county ya Nyamira. On Thursday bindombere bya koreka naga Masaba North o former chairman oyuru setugo ore suspended nando rusetugo ase chama achaga kora uchaguzi ya Masaba North akaruji certificate isato certificate ya riders ibere cha riders na ya BAK. I want to tell you members of the estate aliro for the estate liro vendeli aligetu ndoriko kana we know in bodaboda ndo bwate our own self regulations togoro kama jikari ago to govern into mune sector. Number one, former chairman Bernard Orindo, what is doing is wrong and illegal. Provided na bwete bine binda kwa irigo. Neski kana yagendera kwa baga kwene kigwa. Asomoske Dominic Babu agendera kwa baga kubwato kachi certificate ko cyase aba chairman au kurwa sinsemo au. Oigo oyo wango mono kubwato kachi certificate chiga Bernard Orindo imeye sub county Masaba North. Monyi bumo ndeba mutwara situ kama bayere. Wanyikuli kamera kane ko yundo mutageti kaboto ndo tomete dia ko kana kwa kwa murai. Again, the Naragote be members by the county engima, Jamunomo president of BAK Nyamira County engima with the authority. Bernard Orindo that chairman ya Nyamira County ya BAK. There is this BAK certificates. Ejakonya koru. Chi certificate Jones P Jenato Morko na robe jire yellow in color, and I've given all the chairmans. Na gikirire ko murigia omo president bwe BAK mayor gongoruense ya Kenya asidita Kevin Mubadi iliyokugania komanya ningo bene obwenete kujara kwa gutene sekta ya bodaboda kurwa ase county ya Nyamira. My name is Kevin Mubadi, National Executive Chairman of Bodaboda Association BAK. Na nataka kuweka mambo wazi kwamba Bernard Orindo is no longer the chairman of Nyamira County. He was suspended because of misconduct ambazo alikuwa nazo, na until tunamkilie kama BAK is not allowed kufanya kitu yoyote ya bodaboda katika Nyamira County. Is not allowed, vitu zenye anafanya zote ni illegal. Mtu mwenye allowed kufanya biashara, kufanya mikutano na serikali, polisi na nani na watu wa bodaboda ni Dominic Babu. Ndio committee iliamua ashikilie mpaka ile wakati tuka advise otherwise. Hizo certificate hazitoki BAK office, in fact is forging a logo, so ni makosa ambayo tunafaa tumchukulie hatua kwanza. Kwa nini anaforge logo ya BAK? Anapatiana certificate bila ruhusa yetu. Anataka aseme nani amempatia ruhusa ya kupatiana hizo certificate kwa bodaboda. Na kwa nini anapatiana certificate karibu 3 kama mahali pamoja? It shows that he is doing some illegal business zenye haziandamani na maadili yetu kama BAK. So tunamwambia kuanzia saa hii achane na hizo vitu za dish out certificate. Ajue hizo vitu zote zenye anafanya ni makosa. Nigento kolengana muna Dominic Babu agendera kwa baga kukibwatira koboko. Na gote babu na nigara tukunyara kwa baga gotena boikirana bonamba na bodaboda elio abana bodaboda benyolere obwaito bunene asakire tege emirobelio egendete gokoramo na Bernard Orindo. Propaganda jiko genda iga no. Egendo ngere na roche I want to quote. Na botu abete iga yabantu banyagate abe Nyabaro tali speaker Nyabaro tukanya koligereri iga finally Nyabaro na speaker ye county yetu ya Nyamira. Na inunganya kwa mole monyate Babu tali chairman motigaresco. Asibone ngani njo munyakero wa bodaboda safety association of Kenya BAK. I'm the president of BAK Nyamira County until further notice kuna liro beligoteba. Ingo ripoti ligeta sini kya uwanjete kya gatembe kora sinsemeje gache county Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara.